ukuthi ke sihlale phansi emakhosi asedlukulu ke sihlalele phansi sicubungule lokho ngoba napho dadewethu begugela endlini hayi khona angisakhulumeli laba abalapha ekhaya ke yonke imizi kaZulu siyakhala isiko likaZulu asibambisane nalesi sikhathi samanje makumele ukuthi khona la xegiswe khona lapha nje kube ngabe kuhlezi 1000 lapha awubheke ukuthi bancane kangakanani kodwa khona lokho okuncane uNkulunkulu akuvezile siyabonga bayethe nina besilo ngithokoza kakhulu sizovalelisa ke namhlanje izintombi abahambayo abagcinayo lomhlanga leli ibutho lelihlezi lapha phambili nodlukulu walapha ekhaya fanele ngabulanga ngoba ngimboni kulonyaka ozayo yabisi cha bantu bami ngithokoza kakhulu izintombi ningibukene kakhulu emakhaya ingathi ningahamba ningilosi yalapha ekhaya nifike niphephile emakhaya ningibongele kakhulu kubazali nokuthi nje nixhase usiko lwenu ngalendlela kungokuqala umhlanga emva kweminyaka eminingi umhlanga wokuqala lapha eMashobeni kwenzeke umlando uNkulunkulu sesikhombile manje umkhomba indlela ukuthi kulungile qhubekani khona eMashobeni ngiyanifisela ke iminyaka eminingi kule ndawo yaseMashobeni eminingi okuyosho nami ukuphila kwami engikhuleka kuNkulunkulu impilo ende ngoba impilo ende isho ukuphila kwesizwe ngiyathokoza nina besilo inkosi enibusise bayethe wona wadlo Imbaba lethu madoda lapha ehlathini eBhalitho etshela umlabalaba elalingazwa